di ba badon bon mulong jingwan jungi ni kalong kani kadai kajing pemena ya baru ki unit ki circle jong kosoyong konstitusi bat ke MPCC kala disol no ya kosoyong blok komiti kumjuru ya ki circle jong pi benta ke MPCC kala thung no yang akum u presiden acting presiden kat kum ko orda bat ka mat ka ba kadaw ka ba ka MPCC ka disol ya kinong kitkam ke berem kumba latim lengba ki kubor ba HCR lindo uladon ke jingtumu bandrung no syak UDP bat halor kata kisaki ki babiang ke MPCC ka lakhot yanga lembat iki perlok ki jonga bet ki kinhun ki jongi nilai peliu jingmut nomor nak aliang jongi la de project upaya we kandidat te kumta hadin ke jing ya selok ke MPCC ka thungno yang akum u ad hoc presiden haka saun riu araja afua te hadin ke jing thung u MPCC yang akum u presiden kum u ad hoc presiden minin kamiet ngila penlong we ke jing elang apa momeran ngila thung ru ya ka we ka ad hoc committee dengkat berperkat nyisim ya karai benkhot ya ki circle ki unit ki berem ki berem bat ke kongres bat kinu kitkam ke kongres halor kata ngilarai benkhot ya ki ha ka meeting ke banlong ha ka absen trik ndriu arja ku ar ha soyong memeram ha ka pos pebuje mustem ya ke bai ad hoc presiden jong ka bisi kabamenta i sla yo bat percaya tine klen jangaru oh ya kin kisnem ki paladam hana du kisnem ara jakat lai ter ngal dei way ne kinu kitkam haka parti kongres kata haka soyong ngalabat ku yut jelas ketri jo ke yut kongres hapo soyong bat hadin kata house nem ara kandai kala pelong da yang bagan resign no bagan ikam no yak tiga kam kamang bat ku jeral sekretari jo ke yut kongres ha soyong te kene ka ek ba pelong yang kalong hadin ba kadon la singa ma ban patai te kidau ki mo ko ba pelong ya ban resign tu ko por te la si ko bang tip hi ha ke election na kidon hi ek ba pelong ya ki barung ba ki bami te la jonga sim ba kade kadau jong ke jing bam just tu jumut ha pedeng kino yalam jong ka parti hak tu ko por te sai sin pat ka kalong ta ngai i ba lengba ka ni ka por bam ta kumba ya ka BCC ha soyong kila disofna ten le jongi ba tu kini rong ba hadin ngai kenduk lang bat dak we ki jingmut nilai rai lang ban ngin sim ban pet mai bang ban pet ki imbang ya ka ka bak bisi ya ki kam ki bak bisi kanai tre khmat hani sayong kansi tene klen jangaru ya matahi ngakloi ban ya trelang ban peniso sia ka bisi hapo sayong blok nang ban klan ya ki tikram lembak kandidat jungi ubangi sasei hak ni ke dikjon ajar kulai tene klen jangar ngam ai kintin ban kren kapor ka sabatai ka kam sabatai ya ka ki barane khmat nyat bat ka sim jam ki bagin sim nene khmat kandidat chuan kren nang kwa ni tu lagi ba ade Winik presiden yang kasar ke area ka ba apa kasayang blok kongres ngotre ya kala pun sang arposan senang ngotre bangkat berPSDR tukum kurtang ngasno lunga masuk kendit hadin menglai asno ban bapak SDR ula lay penjon ska UDP tengikum ki nangkit kam jang ka kongres blok kongres kantam kum presiden jang ka sarkis ya ngimdan ka jing tip kata dan i bang i asno wala kalian jang pak SDR wala barang ka ska UDP ngiladap de jing asno longo dan nomor kata hak den ka jing asno pa dum baka jing perkat jungi kum nangin le mangilalang dak long senama apa ka kongres la arkusan senam ta kendir ni asno ba ka SDR wa ka ngilasno dulat ngilasno cincang kum nang kan ngimnang su perkat kuno kunaro ngai penban ngang snow scam ba don way pada bansa iron kunidir ta ni sa so kumen halor ka ba ular ka kendir tang dan jiptim
renglekran wa don ui pada ba uban saya iron ban laka kongres di katang tap ke jing sukmen ka bakrawa kalian jingi kumki nongkit kam jong ka blok kongres man ngilong ki kinong trikam man kinong kitam ki bla kham slem ba ka kongres tingitan ki jing kermen ba akan ka apply ba uta uban sa iron terus hi ke jing job mal na po sinang dingin ka jaka bangang di pe kamat baro ni itan apa ka kongres namal gilalong dak long senam na po kongres kermen ba ni uban sa wan hadin untuk ka jing job dan kermen ba rai katong itan arngut laingut ki bar gilaiwan bani keren hadin ba istial lo amino gila dan arngut laingut ki bawan bani kendu yangi kinong kitkam jong ka blok kongres re ngimpat lah ngimpat rai ban jibab wei ban wan kata ngin da bisa Yang tadi kalau bangin penskem cua. kan cua ya kita dekat jong ka parti parti jong ka blok kongres na po sayong kali tengah ta